Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagabati CTV ni priang supaya pi baro syakimat kimat mentaka yodo ka arfsan Tarik Jymmang arjar arpun reu. Ngini sedang dakimat Khubor naga Jylla. Uba Alban Fredericks ula shimti kumu acting jonga hima melim hadien baus bapura upa aina manix ula sya sospanno haka Khasi Hills Autonomous District Council. Upa Alban Fredericks ula ong ba kumu acting unya trailang bat ki menteri ki bakrau banuan ra ya ka sensyar kadar ka bakoi basuba bat onam kedau kti ne kento yano ru. Halor gani kaseng New Trap Integrated Territorial Organization kalaya ro ya ka Executive Committee jongka Khasi Hills Autonomous District Council bakala suspend use kahima melim namar ka jingbum siu ya ka kajna syaka KHADC. Presiden Gahito ula dawaban tau da kekenhon ban tokit benia yaki kampisa pilan kahima melim namar ka don ka jingbum syai. State Vice President juga seng Bharatiya Janata Party ubadairu MDC Katura Bernard N. Marak. Ulaong baun mudui syaki bor bahalor namar baki pulit kim shimla register case ya ka ejahar ka ba ula mudui sya Superintendent of Police jongga West Garo Hills District ya ka ba ula bu ya ka ejahar haka Khatsau Tarik uyayong arjar arpun reo persya ya ki breu ki penpat penpraya ka statue jong ujisu ha Chibinang. Kakali bolero jong Pastor McDonald pengrop kala sya pun jeluar haga jaka bala penyeng yaka harum jong jingking waindo haga por kumba nreu dunai ai henren kajanmit new blay. Kani kakam kala poi syaki pulit haga ba kin penolong gajing taukit benia kanang ban lap laga dei gajing le dusman kirunar ne kadai kakam kapadon jing yesno bat ka jingmi ka huri hura haga balang Presbyterian Maukar. Karibhoy Government Contractors and Suppliers Association kalapun pau ya gajing bitar halor gajing aikam ke sorkar tang syaki company ki benabar ke Jylla yaki project baper hakaleng ke Jylla. Kaseng kala shim daka rai ban yat ba syaka office jong Deputy Commissioner haka laitari gujeliu arajar arpun reo ban persya ya gajing syak ta ki kontraktor ki bum yok kam yok jam Haribhoy District. Kaladon gajing ya kenduk lang jong sipai khasi ki bala syong tait naga Indian Army ka Air Force but Navy ki banah napok kaseng New Trap Ex-Servicemen League ban ya keren ya selok naga benta ka hok ka bagi sipai ki bala syong tait ki deban yo bat kumjuru ya ka hok ka bagi khun jong gitu ki sipai ki bala khlat no ki deban yo naga sorkar namar baki don bon ki jingirap naga benta ki sipai ki bala syong tait bat ya ka yeng ka sem jongki. Ka Jubilee RCLP School umpling mausiat khnam kalayo ya ka kamra kelas bat kamra no hikai ka ba ka school bat kino hikai gi don kam ya kani ka kamra kelas bat kamra no hikai lapli bat khapri bondo phara Reverend Ambrose Lamin ha ga jing don kat lang jong ba PT saukme MLA Barim uba kular scam kongpai urang ba balang secretary balang ki dekot ka CMC ki longkeme bat kiwe. Ka College of Science and Commerce mau plang galaraki ya ka International Biodiversity Day bat ka pang mentau senem kalong acting locally for global impact. Ya kani gajing rakhi la pelong hapo kani ka college campus daga Department of Zoology rengkat bat ka Meghalaya Biodiversity Board. Menteri Rangba ke Jylla Konrad K. Sangma ulan lek pan pediang sengubha daladi hakat lingsun gohati ya usamla Jenal R. Marak usamla ubasa hakasnong lumuri ichamati East Khasi Hills District hadin balala ban wanyalam biang ye u shala ke jong ke Jylla nagajing sakut hajamu an Kashmir laisnem kenti. Jenal lek jamu an Kashmir ban lek tray bela hakawai ke restoran hakaba try dukan ula shipun tray bordi klem da siupat ya ka bainong. Kila don arngut ki brio ki balek dawa pisana ki dukan ki badon Hajel Road Shillong, but ki ai daga slip jong seng
UHM. Kinong siyang dukan, kila pentip ya gani siya gibor sinong, bat gibor sinong pat kila pentip siya kipulit. Kipulit kila pen upstrip la bones ni bat khatdo kila yo ban kemno ya kita gibrio. Way orang ba ulaman sau jur hadian bagawai ka kali Swift ke badan yu number AS01KCRR New Rio kala kala kongpong hapdeng ke surok ba National Highway 6 onda poi hakisnong lom umpi Hariboy District. Lai tu bakani ka kali ka balanya da unayan mani barwa katmu ban lech gohati hinrei hakapor kumba arshipawa AA no sngi kala kala kongpong namar ka jing penher state shibapalat. Ka Under 13 Boys Football League 2026 pat ka Women's Football League 2026 bala penlong da ka Penno Reward Sport Academy hakasnong nongna Southwest Hills District kala poino siya ka bakun hakaba ka The Shield kala laban penlim no ya ka Thangrai Sports Club da Lai Go La Kawai katba hakal yang gigintay karang thong CCNSA kalala ban penlim no ya ka nong kedait nong tua SNCC da Argo La No. Entang ni kami ya kemat Khubor na kelengkeri. Kador jong ka umpniang kala kiu biang hakasien ka basau tang hapo artiyo hakelengkeri. Ki company dia umpniang jong ka sarkar kila pen kiu ya kador jong ka umpniang petrol hadelhi da artengkah ripuai naya silitar bat ya ka diesel da artengkah nyupuai naya silitar da ka jingpen kala ka batmai ya ka petrol menta la di ha kador sispa artengkah khat arnaya silitar ka bakiu na ka khandai tengka sanpuai naya silitar. Katba ka dor jong ka diesel kala kiu syaka khandai pusan tengka arponia silitar naka khandai pu artengka sau khandai nia silitar. Kipulit jong ka New Market Police Station kibahap apo ka Central Division jong kipulit ka Kolkata. Kila pa ya kishti khot hajir show member mayor ka council jong ka Kolkata Municipal Corporation u Bais Wanor Chattopadhyay halor ka jingkeno bo lakta kti bat shop pen mensau ya u Kumar Shore Kisware menhagasing thodin. Ka BJP Tamil Nadu unit kala kanto teng ya ka sarkar Jylla hadin ka jingsya penyap jong wai samla lut ubala khat news nem karta hajan ka Meenakshi Amman Temple ha Madurai hagabau president ka BJP ka Jylla u Nainar Nagetran ula keno bakani kala jatang namar ka jingsen jor jong ki bor jong ka ain bante lakam ya ki kam runa ruser hapo ka Jylla. Hakasin ke benengkong haka jing syakri pai ba kabalane real post nem menteri rang ba barim ka Kerala u Pinarayi Vijayan ulasya kiar amtang haki nong kersan rei wat haki nong yalam jong ka parti ki bejudon barro sikata hak senda jong ka Delhi Gymkhana Club kala lektiet ya ka jingkhang jong ka yeng bisar Delhi High Court banten jo ya ka rai jong ka sarkar pedeng ban yo shimti biang ya ka jaka ba paunam jong ka ha ka surok saf darjung ka badon ha pedeng jong ka Lutyens Delhi na benta ka jingmentoy jong ki pait ba. Kipulit ke Uttar Pradesh kila siat yap yo Ravi Yadav ubadai unong syak keno ba hakmat ha gajing penyap yo nong lek kurim ha Jaunpur lai tu kibor pulit kila twet yo Ravi Yadav naduk ke pasdang jong niu benai ha gatan Ketasarai jong ka district Jaunpur. Kumba prangut kibriu kila yap hadian bakawai ke kali jengok kai Pyrthei ke bami nagatan konkan ban lecha satara kalangat ha ke jingja accident ha Raigat district jong ka Jylla Maharashtra lai tu ki he sarkar ki kenhon ai jengerap kidang yai beteng haduk menta ban yo sei ya kamet jong ki bala klat no bat ya ki weipat ki bala lajim ha gani ke jingja. Ka Delhi Police Crime Branch kalala ban lau yo soccer dot hagabaya day bat ka mokot duma bala ujor halor ka jingsya rabor bat ka jing penyap brio ka bala register ha Borio Police Station ha Sahi Ganj District jong ka Jylla Jharkhand.
Yau balasya kenok don keti la itu kerteng kum usuk Dev Murmu ubah ki Jukotsen utala ki pulit kila kem najan ka Hanuman Mandir ha Yamuno Bazar Delhi. Entah ini pai syakimat Khubor na Kylleng kiri ke Pyrthei. Ka United States kala kentaj ban pediang ya ki katto kan ki kendon jong ka sekolah ya smutu jingmot ka ban ya soi bat ka Iran halor ke jing pun kutno ya ka thama layat ho ke tanat pathai Khubor. Ki sipai jong ka Israel kila pen krek ban sedang biang ya ke jing kun Persia ya ke Iran ong he sipai wala ke jing kran pen bai hapeng ka United States bat ka Iran kadang ya syakman. Chief of General Staff u Eyal Zamir ulapan pau ya kani hagas new blay haga jing bishar pnia ya ka jinglong jingman ka Northern Command jong sipai Israel. Secretary of State jong ka United States Marco Rubio rengkat bat ko kurim jong ka Janet Rubio kila le jingo ya ka Taj Mahal ha Jaipur ne ka sengi kumshi benta ka jingwan yuk jat sha India kani gandai ka sin ka benengkong jong Rubio ban le yuk jat ha Jaipur. Ka Menteri Kambari jong ka Australia ka Penny Wong ka lapoi ha New Delhi ne ka sengi bani shimenta ka jingyalang jong ki saungut ki Menteri Kambari bat bani keren bat Menteri ketanat Kambari ka India US Jai Shankar ha Hyderabad House. Ka North Korea kan sepelong ya ke jingyalang jong ka Workers Party of Korea ka babat yo lakam sensyar hau benai banwan na ka benta ban bisyar bnia shipor ya ki policy bat ya ki jingtrekam jong ka party na ka benta news na saungut gibreu gila doe ya la ka jong jing im hadin ba ka wei ka yeng building kala khlem ha nong ba Angeles ka badan ha ka than shate lamingi jong ka ri Philippines ka bahap hapo ka Pampanga province hadok mentak ke kenhon ajing rap kala pentip ba kadang yai beteng ban yok plai im ya ki kan yongut ki breu ki badang jar ngai ka Singapore kala penek ya ka jingkiu ha ka yok ka court house nem arjar arpun riu na ka % hadok 100% da ka ba kedau ya ka jingkiu ka ba kham klan banya ka bala khmilti ha ki live na banengkong wat la ka jingma ya ka ri ki up na ka jing ya kan arah pedang ka US Israel bat ka Iran. High Commissioner jong ka ri India ha Bangladesh Pranay Verma ulapan scam biang ya ka jingkwa jong ka India banwan ra ya ka jingi trelang bat ka ri Bangladesh na ka benta ka jing mentoy bat ka roy ka par jong ki pait ba ha kini ki arteli kiri. Ito kilong kimat ko blay.